Ala po ni, nakataduti, agtubtubo kanya ni kakabsat. Kas makita yan amoy gaming kakabsat, edi, nagapunak di Palawan, tapos nagawidak iti rabi iti balay. Napansin ko kabsat, ti kinabigatan na, ada nagkagat kanyak nga lamok nga, may salang, kas lang ay, kas ti lang ni pimples lang iso na kakabsat, tapos ti kinabigatan na, kumaro, nagadumit tit ni tapos ki, adi pa ini kakabsat ni, anya nga tati, agas na ato kakabsat tano, tirabi umatake tigatil na, no ti bigat kakabsat, okay meet, adi nga medyo, agkupas ti pimples na, tapos no itirabi, ikay ko kas lang kumaro, agbilog-bilog, basta ni, intry ko mit nga inagasan ti ointment din kakabsat, pero, umadadumi lang tati, agtutubot, hindi ko dik amo no allergy, ta kagat lang mit dahito ti lamok, yung umadadumit ti pandal-pandal na ti bagikon, so, damagi man kada kayo kakabsat, no, anya ti agas na dahito kakabsat, kitni, medyo madanagan na ko, ta, ni tiyempo gamin ti lamiis kakabsat kay, adati medyo allergy na ti skin ko, na sensitive kakabsat, aglalo no ti tapok, nagalisto nga aglabaga, nagalisto nga agtagtutubo ti bagik, so damagi kumakanyay kakabsat, ano kas jikit aglaingen, tatirabi iki hanak paturugin, pero may nga agdudukol dan neneng, dumakil sa pay atuyin ni. Tapos tinti bras-braso, de. Nya nga taagas na dito Ne, lapo, la, nagado. Pero may gagatil natin ni kakabsat niyo, nagadugtutubo, pati tinti. Tini, magblabla dan. Nagblabla sudan, ito ni, agtutubo dan ni kakabsat. So, pag-i-comment nyo man kakabsat, no, anya ti agas na dito